Margo bengi omwanchi muligereria bwegeta seni kia Ndizi TV Chinsa ni Ikomi cha margo bayabono chinga kine aliganire kuruga igase studio nkumanye asenchera yobwenge nararia yagendete gokoreka aseriro bali tulia Gusii na boigo Kenya engima chitariki ne 30 mutinyino yo Ikomi omwaka wechiri wibere na 2022 chinga kibono morai bwense omokonyo ye amo nababwatani korwasa mu Kenya kwanza bagendera kuikirana asa masabo abene ase county ya Murang'a abwase abakwani ao banyariko bagukwana igoro yogo chamo na gokonya bakenya bange abo bagenderete gwetera umuchando mokongu bwenchara no murakera na bange kwerusyo bagoma kubwatakana nebirengererie binge abwase babwatani bechi kanisa bono baboliwe kubakonya egere bagendere na magimabo akira litiko ayo ngati yali na kwaliganire asenchera yobwenge kolende asabali mogotobwate gwetera asenchera ye mitandao no tolibuna Ndizi TV News Digital abonensemo ya Facebook no boigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube ndekero bwate chingaki na bogo tweet @Ndizi TV News osoto mekerangalikiao gochaga igase studio wetera ase namba ye simi botambe ekobase TV ya nkoira nanda segekegeke egera nkomanye ayomo na yanda mange. Ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita no leto gokonya na komo wika sensemo yebimanyererio nigakoro kwa Joshua Auta toya chake korwase county ya Kisii abwase ebikone byatokange na daraja 2 ensemo yabamenyi korwase enseme yo nigo babuka obutukubugo kira rero na konyore binte binge biboiramo asenseme yo ya daraja 2 egento korengana nabamenyi abo gekageire koba nebinto byoborogi tigatora tegerera bali baika senseme yo na kuumera ebikone ebyo abwase basanga nebitaseni bye nyomba choboralia igoro yega korwekyo annemono ene bigabigi konawe nanya kobeka mafute biringira abantu baneka nisa ngombera abantu bakeneye kigaiga ngomba tukuriye lya abantu bako sansor anyaranga nakibuka kabekire ngamindo amasaro no abekire kibi yagiye abantu ibitabo by'abana besuku kikorano wakire bamindo bakibi yagiye abantu basirire ibibande bamindo ebikoroto amara abantu babekira amasano abekire ikibekire kindi kiri nduma cyakisaka bamindo abantu bamindo rana bamindo abantu bakobera abantu bare ya nyamataro ko tiri boka kingo genda gochie town yakero na ikirega iga angena Kenya Power na litwanyore bintu bitumbire njera Kenya iga rende twachikora aligereria twanyorira ale binte binge sana egentege tangani na tangana konyora no moyo nande no royo mbuate gento kende gya kabere twanyorire binte binge sana ebetie no yale enyunde no yale no yarenge bakenyongo no yarenge ime twanyorire mbaka amauga no areime kisuguri no chireime chigasi no chireime ebintu mbira ebirore bya chipigipigi Omo MCA we ward ya Ichuni nigo abwaterana mona bamenyi korwa somo chokeroka bunenjera ya moyo ko sibye na kwabusa asokurusie ubi eichire asobo gatagati bomochyoyo okwana nabalikia mangano mu MCA yo nigatebire nacho kogendera kubwaterana mona bamenyi bomochyoyo bunenjera ya moyo go kinia obochenu asenseme yo na gutanga amarwaire akoretwa no bogundo bokoretwa amone ubiyo Kodiara no onde gaitoroka tukubwaterana bamenyi na bali bakwa busase town yitokwane kinango nisibito na kumisugo chabu ngabwa abere bwo chanda abantu beta sabe tie bitinyi tarimeka uise kole ngabono go chabu le mega yana go chabu ngo ka tie sala kwa soka na abantu mbara kwata bana bibike wasemia kama kabara orora nyore ngao ande kwa wasadi kwa bya bwo sino na abantu abanyabuka
asenye njugo chabu iga especially ekere mbure tuwete na no musucho bani bako ko chabu bwa tiri musu iga sa abo chabu toroka yodi bubikire mara gatatu na rutayar na rusiye sene ya media ranga na brilliant bone gano we gato so abo supermarket rafu no chabu re maya iga enjere ya water supply tuwaroni tege tuwara meeting aba kwabusa ni tuwara meeting ni plando chiakaroka kutema kuligia a solution ya long term ase kwa ni town yetu ya Korona nyarego usafi rengi ya kirego. Murai wense Dr. William Ruto mokonyo ya Rigathi Gachagua mawaziri wa macho Muswati Halis Wahome mbaikirana ase umurubelio bwa masababene yo bwa mubwichi kanisa ase county ya Murang'a amasabamanya kanitevuna interdenominational prayer services abwasaba kwaniri ao banyarako babago kwanira iguru yamangana mange kigima omo Reverend Dr. Yese Kamau oyora umuyogo yo samasabayo nigabo lya Kenya wakane bango bnenchira ya mayogo kinyo botene nkuwe 10 ense ya Kenya asabo igabo lya Kenya gutume ko bosibole bwabo bya asekero kende gokonya abakenya bamwabo. Help this nation. If you refuse to pay tax, you are refusing to help somebody. And I hear there are some business people who will have 3 accounts, one for themselves, and the other one for the KRA, and another one for the bank. So we ask that we pay tax faithfully. Freedom is being responsible yourself and caring for others. Let us not abuse freedom. Let us not misuse freedom. Let us be guided. Let there be law and order. Law and order. When you break law, they either forgive you or they deal with you. Chinga kiecho Reverend Kamau na nyarako baga kubolia abaraibe chikanisa ao kubaika ange abakristo na bakenya bonsi bali bagwetera makongwa mange kero kende batali kunyara gosanga amone amate yabo egento gekoirera abangi babo gweita so kwerusi bugima nabayige bikore by'ikisegi cyegenka gwichorerana ase chinsemo ao nigatebere buna baraibe chikanisa tali amasabo kabagweneta gokora kulende gwetana na kubategerera abakristo na bakenya bonsi bali bagwetera mangana amakongu together, praying for one another, praying for the nation, praying for rain, praying for economy. We are not competitors, friends. We are not competitors. We are not putting against each other. We are complementers. Let us meet, friends, to know each other, encourage one another, and to see how we can shepherd Kenya together. Religious leaders, there are many broken marriages. There are many suicidal cases. Mental challenges are getting, so many people are getting depressed and many people are dying. I think this is our challenge. Let's be on our knees. And beyond the knees, let us walk around and see people and listen to people so that they can be able to unfold the pains they have. Nensemo yabamenyi kurwase kaunti ya Kajiado banyolre ndagira yobokonyi anena sababu atokirwe mebuko chimisano ne 350 chobosibwo koruga kurwase kyombeke mo kereno kuganyo kuya gochiase abamenyi abo kemanyekanete buna lap fund kwerene ngambi ya mono no mugabana bwe kaunti ya Kajiado Joseph Olelenku tingakie checho kaunti ya Narok nero yabwatokire ndagira yobokonyi gochiase abamenyi bensemeyo eyo yabwatokwa no mugabana Patrick Ntuntu ama no commissioner Isaac Masinde abarurege kurege tindi asonde bensi oratokega koni ndagira yobokonyi kolende nigebwenerete gwikera abantu bataka abo bamenyete no muchando bwenchara ko bwatakana no mokrakero motindi ogendrete gwaka chikaunti ao chukua hii nafasi kuwashukuru sana familia ya Love Fund na kuwaeleza kwamba bado shida inaendelea. In fact tunapoendelea kusonga ndio hata inaongezeka zaidi hadi mvua ikuje. Wiki ambayo inakuja tunaenda kupeana bursaries ili kuhakikisha ya kwamba watoto wetu hawatatoka kwa shule kwa sababu wazazi wao wameshindwa kuuza ng'ombe ama kondoo kulipa school fees. Na nipeane onyo kwamba
ule ambaye atapatikana amedivert food, hii relief food ambaye ni ya watu maskini, watu ambao wamekuwa affected na drought, huyo tutamfuta kazi mara moja. Omo Archbishop wa Diocese ya Nyeri Anthony Muheria nigonera bolria ba Kenya bonse weso kiana kurigia endagera gose gucanga endagera amo ne bitoki bunenchire yamayo gokonya aba Kenya bali bakurwase chi county cyakire no muchando bumurakera amo ninchara otebire bune kanisa banyare ko bakuru bokonyi gochase chi county au buna Laikipia Kajiado na Boigo Garissa na Isiolo asatebire teraisa na wikabono no nyene serikali nene kegendete kubikomokia bokuru endagera yobokonyi tera ikeru mubaro monene bwa Kenya bagendete kubwatu no muchando yo wenchara. Government sent some help, but that help has not reached. That help has not reached our people. So we are asking, get stuck. We, as the Archdiocese of Nyeri, have already spent about 1.5 million distributing food in Laikipia, in Karimeno, and with our neighbors in Isiolo, some food in Marsabit, and we also hope to help our brothers and sisters in Marara. People of God, dear Kenyans, let us put aside, even if it's just a little bag of maize or flour, and let us collect it in our churches, in our places of worship, and then collect them so that we can send them to our brothers and sisters who are suffering. This is a call, the cry from heaven to help a brother and a sister who may be in the threat of death if we don't act. Dear government officials, you who are charged in making sure that those donations reach the needy people. Omonyakero go wiki amagia Jubilee ase county ya Kirinyaga Mureithi Kang'ara nigobona momochirie gosamochirie getambukero kyo muraibwense Dr. William Ruto otuguterare omoroberio okazi mtaani oyo chagetigwe no muraibwense soka Uhuru Kenyatta korengana na Kang'ara nigatebire buna basa bange nigokonye bagokonye kano moroberio yo asoko enyorere ngeria kirumutienyi na igokoyo tuguterare nenchire moyo kuirania magenderero yabasae magega asamobolire Dr. William Ruto korigie ncherende era konya basae asense ya Kenya ngima eliego chakobali baga lyo moroberio kazi mtaani. Ilikuwa inasaidia vijana wasichana, vijana wetu, kwa sababu inatoka kwa sublocations inaenda namna hiyo kwa village, na ilikuwa inasaidia watu wote. Kama wakati huu kuna njaa na kuna kiangazi na hakuna kazi nyingine, hiyo kazi mitaani ilikuwa inasaidia. And the president Ruto amesema isimamu ise mara moja. Can you find the solution, the alternative kwa hao vijana? Ndio, kwa sababu hao walikuwa wanapata ile wanajisaidia, na hao watu wote vijana wetu walikuwa nafurahia hiyo. Sasa kama umekanzo, what is the alternative kwa hao vijana? Kwa sababu nini nasikia ati hiyo pesa itarudishwa kwa kujenga manyumba au kwa sababu kuna njaa? Now if you cancel now, ukijenga nyumba itachukua muda, na hao watu wanataka pesa, tutawafanya namna gani? That is now my question. Na sisi tukiwa Azimio na mimi nikiwa chairman wa Jubilee Kirinyaga, simama wananchi ndio watupeleka kwa position. Nomo governor we county ya Machakos Francis Mwangangi nigakwanire igorongana kia ba governor korwa sorgo ngorwa Bukamba ekerere county ya Machakos Makueni na Kitui bagenderete gocha amo na kubwatirana ne serikali bunenchire moyo kokora magenderero asabamenyi bensemo ya Bukamba gokwana na balike mangana nigatebire chintali chinga kicha siasa kurende chinga kicho kubeke mirobelio no kwene kia maoncherelio asabamenyi abo baba akirete chikura elio kubakonya. Makueni anasema yeye hakuna mtu ambaye ni mwanachama wa Wiper zaidi kushinda yeye. Kuongezea yeye ni naibu mwenyekiti wa chama cha Wiper.
Gavana wa Machakos pia amenieleza ya kwamba yeye ni mwanachama wa Wiper na hakuna mtu ambaye ni more Wiper than Machakos County Governor. Ila tunamaanisha saa hii tuko na mkasa umetokea katika taifa letu. Kuna kiangazi, kuna miradi ambayo tunajua serikali kuu inaenda kufanya. Ndio tunasema sisi hatupingi maendeleo yoyote. Tunataka viongozi wetu ikifika ni wakati wa siasa tunafanya siasa. Tunajua tuko na mtoto wetu ambaye tunamshika mkono kuwa rais wa 6 katika taifa letu. Lakini kwa sasa tuko na jukumu kama viongozi. Ikiwa ni miradi ya maji, ikiwa ni miradi ya barabara, ikiwa ni miradi mingine ya mahospitali, ikiwa ni miradi ya masomo, sisi tunasema tunafanya kazi kwa sasa. Nara yo asibono mwanchu muligeria senchera yo bwenge kurende kuraga ensa emo ya bono botuko na baigo Chinsa isato no chiko ya nyora yo mnenda mange asenchera yo bwikirano ayo agendrete korosi wana bali kibaito kurwa Chinsa mo ao ocheko ya leterwa no yo minto Evelyn Osero olito waterana komo asensemo yebimanyererio nigakoro kwa Joshua Auta no le wene kya una chibi chana muri ya gwikira senchera yo bwikirano nigakoro kwa Abigail Nyanchama ndararu igase studio manchu muligereria ntayitego kumanya igoro yo morobero bwemisa Jumapili yokoleto no yo minto Mokogoti Joseph achego kumanya mange na aralia yakoleka asebirisia ao asorongoro Gusii na baigo ensengima ya ito ya Kenya na baigo ntacho kumanya asamangana mayanga na kyumurai bwensenkwana ya chingekikira na samasababene yo wa mobwechi kanisa ase county ya Murang'a igoto baise gosuka endera gotobwate baigo ase emitandao ya ito ya Facebook na Ndizi TV News Digital na baigo Ndizi TV News ase nsema ya YouTube nekerubwate chinga kinabogo tweet @Ndizi TV News gosotoma karangaliri kyao weterase namba yesimi botambe koba ase TV yao na koganiro twaro boligereria borobia tomerana litukolia ankyo Jumatatu asomorobelio bwensa kia chinga kitoko bwaterana noyo minto Brighton makoli chinga kitoko chigotwara mugani atotebya mange igoro ya siasa amo na magenderero igoto baisa komocha ankyo Chinsa 12 oika Chinsa isato chimambia nche nigonkuru kwa Sara Nyarangi Ontita.